Iri izooba ebiro 28 by'Okwikumi omwaka gw'2023 habaho omukoro gw'okutaha abaronda emikono omu Sabadiikono bwa Rwemikoma aha mariisa 5 goona gayeteranira kandi abaronda 154 bateebwaho emikono. Owataha emikono ni Bishop Amos Magezi, omureeberezi w'obureeberezi bwa North West oburikushangwa omu disitulikiti ey'Ibanda, owajwekera omureeberezi owa North Ankole Bishop Stephen Namanya otwire nashasha. Bishop Amos Magezi omu kubuurira kwe yanahiga abanya-Uganda okubanza bakasherera obukama bwa Ruhanga era ebindi bikabongerwa, kandi nashabira omureeberezi w'obureeberezi bwa North Ankole Bishop Stephen Namanya okukira gye. Bishop Amos Magezi hamwe na Bishop Stephen Namanya abarikubamanya nibajya ngu bakatandika hamwe obubuurizi, bashoma hamwe obwahure, bakora hamwe nka basabadiikoni, babugabuganda aha mayunivasite maingi gatari gamwe na gamwe ago bashomeiremu, kandi Ruhanga yeija yabatorana bombi okuba abareeberezi nabo barabatoreinwe omu myaka etarikushushana. Nk'oku abaana b'ishomero bariyo nibagaruka omu maka gaabo kushanga abazaire baabo, Bishop Amos Magezi nashaba abazaire okworora abaana baabo n'okubahana kandi nabihiga obutahingira abaana baabo b'abaishiki batakuherize kushoma. Ndi Amos Magezi, omureeberezi ow'obureeberezi obw'Ibanda nari North West Ankole obw'ekitebe kyabwo kiri Ibanda. Eri izooba nasiima Mukama munonga kureba ngu neija Rwemikoma akidikonare gwekera omureeberezi wa North Ankole Bishop Stephen Namanya ahabw'amaani makye anshabire kwija kumuha omuganda okutaho abakwenda kuhamirwa engaro bakahamirwa omu kwikiriza kwabo. Twenda kusiima Mukama kugira ngu byona byakorwa twahamya abaronde 154 barimu abato n'abakuru, kandi twenda kusiima Mukama ab'okristaayo boona byaija kukwatanisa naitwe n'enjiri yabuurwa n'abantu baingi abagiikiriza, kandi nasiima Mukama ahabw'obuteeka obu nareeba omu Sabadiikono obu n'okukwata eshaaha habw'okuba saavisi twagikora mu bwire bukye kandi yawagye. Mbwenu nasiima Mukama kureba ngu obukama bwa Ruhanga buriyo nibwombekwa omu mwanya omu. Twagambibwa ekigambo kikugira ngu tubanze kusherura obukama bwa Ruhanga n'okuhikirira kwe era ebindi tubone kubyongerwa. Haza abanya-Uganda abakukira obwingi babanze kusherura ebindi omu mwanya gw'okubanza obukama bwa Ruhanga n'okuhikirira kwe. Nahabwekyo ninteera omuranga abanya-Uganda bagyenzi bange Uganda yitu ya musinge gw'ediini, musinge gw'enjiri, revival yo yareetiire abazaire baitu kujunwa, rero bakimanya Mukama bakamanya omugasho gw'obwegyese, bakashomesa abaana baabo ekyo twiniire abeebembezi bakuromire. Nahabwekyo tubanze tusherure obukama bwe n'okuhikirira kwe rero ebindi tubone kubyongerwaho aboka abaana basherwire ebindi kumanya kubanza obukama bwa Ruhanga, kandi obwo abazaire baabo babanisa obukama bwa Ruhanga bakabona kubeegyesa. Nahabwekyo Ruhanga asiimwe, nimbendeza embabazi n'obusinge bikuruga Ruhanga, omulimu gwa Mukama gugyende omu maisho. Bishop Namanya okire n'omukazi waawe rero mumane kugusa mumuhere. Sabadiikoni wa Rwemikoma Venerable Reverend Benon Bareire yasiima Bishop Amos Magezi ahabw'okwija akataho abaronda emikono. Venerable Reverend Benon Bareire nawe yayehanangiriza abazaire okurinda abaana baabo obutaza omu bintu ebirikubateganisa. Amazina gange ni Venerable Reverend Bareire Benon, ndi omuriisa wa Rwemikoma kandi ab'embabazi akanganisa abahikuri waayo. Twasiima Ruhanga izooba eri twaba twine omureeberezi ahari abaronde
kandi haje umugenzi w'Ibanda wetu Reverend Amos Magezi abo kujwekera umurebezi w'itu ya Rweri n'indi winje kumwe barunda twagira ikitinzo cy'irungi abo kuba usaba diko nubona amarisa ndagabaga y'umwanyu gisobwa ina abantu gisobwa bugarihe abahantu cyisuma abahantu n'ikaba bikoma bena barunda bubona mbegunda ndamasaba dikoni abo kwenda kwezo safari y'umurebezi kumwe barunda so bwenda ja bishop w'Ibanda we yahamya baronde kandi wahamya baronde bengi bamwakira ikitinzo cy'amani kandi yabanza n'ahishomero kuboneka abadomtwe y'abana abo body section we yayirinda umukoro bari bitaje munonga yatugurije n'umugi basimahanga aho mu aburizi 26 abo bote mafitiye kakanirwa kuperiki abo baba y'umwanya ubu aba hariho Reverend bishakika muhabwa kumwahura bugarihe aba hariho Reverend irukamu karimwa kumwahura Kizuma aba hariho cyakuri university y'Umukoma City School aba hariho chairman w'Igomboreki wishimwe Sam Kakijara kabantu bakuru babize kwisa kandi twakine na Reverend Siyasimwe wa Vice President wa Fathers Union n'umukuru w'abakristayo wishimwe Sintesa n'abandi abantu bazekera Isagari asigaranga umurimo wo kugikiza cyane bikagi simarhanga cyo kubanza itoka bimukoma kunashyira nayibwira mani ubwigise warondanye kundire kwetorera kusaba gikubona aza umujye wigise nambwe nitutsindire moka mu district ya Katuka y'Ikiti kandi nirizoba nango hahospitide abana abantu kumura kandi abamburire abakorera ibyo kugamba inyende z'abana bayitu okushoma abo kuba niyo future yabo ya nyinshi kare nibihanga ya nyinshi kare nibo bebe mbese ba nyinshi kare bwena bataha umaka abandi baginzira abandi bataha impabura abazeri nitera umuranga ngo bakira abana abo babarebeje abana barere kusibo mu masenta umukuru umuzakariyoke umarwa babatangatangiye kuko bashomesa babatangire aha amashomero gabo abo kubona ko ubu abamwe bayirikanga kwingira abana babo bakiri bato babasisira life yabo ya nyinshi kare nanisha abakwegumishiriza ngo batahingira abana babigusirize ibyo babihereza ikitinzo cy'amana mu mwisho cyo nanipabura habazire n'abana b'ikora kandi abana mwegumishirize murige imbibanda nze gukorera umukanisa nze gukorera makagabazire banye n'amashanyarazi ganyu mutambira ihanganye omukoro ogu gwahikwaho abahure n'abavuzi bengi kandi bayoreka okushemererwa kw'amaani Shama
Ndiyo mbuzi Moses Katwire, ndiyo mbuzi w'ekanisa ya Kana Church of Uganda, mburiza Rwanda. Kandi ndi mu roko risa kanjuna sima rango atitya izoberi tutahangaro mu mureberezi witu kuri abatarho witu Rwanda Steve Namanya okayaje kuri Bishop Magezi wa West ya Ngore Diocese wintu musima ho mu yakoraha ikigambo cyaranga cyagambwa imbabaza ranga zareberwaha bana baterengaro Gweno nsima rahanga kandi nsabwe mureberezi witu kumukiza abereza amagara abo Yesu Kristo kandi asikumwe mazazi y'inyemerera yekanise y'intera rumukoma nasima rahanga abo kitanga yakuzizongeri n'umuruzi twebwe kwa bana bitu Bishop no bwatisha konka yazikera Bishop watwo mu muruzi n'onga katubodengira gatanga abana bitu mukono bansine mbabazana Goru kurenga abana bitu barenga mwaka basine mbabazi Ninyetwa Beno Musafiri Batosiri ndiko mu kanisa ya Migena kafaza zine nirida kanisa ejo kandi umugisa ngo mu bwa Migena na akusaba dikono bwa bwemko zobe ni nsima rahanga abo kureba ngo abana betu batebwaho na ndio ngomba zaire babana babatebwaho atebwaho mwana wanje mu mozo na no musikuru wanje kandi ni nsima Bishop wetu Steven Namanya okukwatana sana ba Bishop sabandi abo kuba bakarwara konka hati akora Bishop w'Ibanda the right Reverend Amos Magezi atako kwatanisa kurangi kokusemerere omunsi omumadini kwatantira omumadini nokuza n'omwihanga tumeni ihanga ryetu twena kandi turi tukwatanisa ino bwenje n'kumazina habumba bazakangani murokore nije kanisa ya Katojo kandi kumpereza wayo mbuzi twasimaranga munonga abizoberi y'abaronde arukamba twasimaranga abw'inshonga yo kugira ngo kama witu Bishop Steven Namanya mukamuburebezo ubu kandi Bishop witu Katito mu Ruhanga na shasha konkansimaranga kumana tutekatekaho mwako kutahwa takiriho baronde mwako kutahwa okutahu mugundi nsimaranga munonga abwembabaze ambweni tokababuzi abakora hamwe n'abasya bari mu saba dikono n'ababuzi batano konka ahabo busaba dikono baho ababuzi bana abakuru abasya kandi abakuru twatora ababuzi 16 nsimaranga munonga abwizobera kurutebeka nsakando akashikiriza twayakiro wishemwe Amos Magazi okujwekera kwitiriza koroba kwendeka ambweni tenkano tankore twatunga mu cyamahango mu rwe mukoma kwakira umureberezi wa Ibanda kwija kubanitwe ambweni yatugambire bugambo birungi bwarahanga rero bindi bikija katongerwaho simaranga munonga habwenje ikitinisa simaranga habwa binje bukozurwe n'ibitakozurwe
mbweni tushaba Ruhanga nahabwe Joseph Muheki ndiyo mukristayo umukanisomo nisima bw'umukuru rwabahora izuba ubwo kutahwe mukono na munonga yakwatanise inareba hagati ya Bishop Stephen Namanya na Bishop Amos Magezi awamujekera abo mukuru wo gukamya abana mu kanisa kintu kirungi twasimaka abantu babo mukomo bakukoro mu munonga kandi shaba abantu garuka mu makanisa gabo bakora amakanisa gabo bakombeka amakanisa gabo abebende zaba babije kureba aho kirungi munonga ari nahabwe icyo hanga abantu rero twasima Ruhanga ahubwije aha kera kwisa kwa Kijuma ikirenza ayizero witwijuma bikunka gwa kumukuru cyakira ureberezi Magezi waje kurebereza kwa Nsangire twashimirwa yatukurenge kumiki kandi abaronde igana 50 abana abahamwe sima sana wetu kandi Ruhanga tubine kwa shatu sima Ruhanga Ina ganye niya kanyo shaseza sima Ruhanga sakunto mkono na Bishop Sina ganye banye takoraje musiasa nisima Bishop kunta mkono hanye nkakora na z'umuganda rwa Kristo gawe mazina kanje twene nyabishokuri isini ya church warden wo mukanisomo ya Rwemkoma musaba dikoni no kwisa no muka cyaba kiyaha twataya yise Bishop yanata bona bane mikono mazina abanyatabaye kije none to wabo kustaye kansejya Rwemkoma bagira umusomo w'umurongeri izoba baheza mukamikirisa akayisa Bishop Amos Magezi rwibanda wazwekera Bishop wetu Namanya urweye kunka twagira service mu Nonga twataha abana wetu abana 500 na bana kandi umugoro gwaboneraje mu Nonga ya rugambo rwungi rubanza kuronda mukama ibindi bikakongera kama si Inamatsiko Fred ngo mukanisa ya Kijuma nubwo umurka kandi ubwo burisa wasabadiko no bwa Rwemkoma nubundi umusyanjwe rero biri 22 yuko 11 nubunjwire nisima Ruhanga abayishe muri imbagambira ngo kuzino kintu kirungi ko kuzo wa Yesu reba ibintu birungi ko kuzo wa Yesu horo no businge ko nazungwe nareba Yesu kandi imbagambira ngo mukuzino tarimo kufero ahubwo ko bategesha hano leta yo mukoro gwasaba dikoni twatuyaha twatuyo ntita hawe Emeronde abaronde mukono ngwe ntsima bwa Bishop bijakateraho abana bo burebezi bwite mukono kandi agaraka twatsa bino kushemerwa kwa mani abeshe muri impiko abatakaje ngwe muze kujuma ronde no kutebohe mukono abana atakatebohe mukono kimanyisaki nabayakuru naya hamwe kuba yabo mukuristayo aha buko kwatakatebohe mukono nkibanyi masana hatakamye ngwe na hatwa kutebohe mukono nabayahamwe ngogwe no mukuristayo nekirizo ugaitwa nekizwa kwemera umuntu nashemerwa amazina rwanyita barija Ivan inzara umusaba diko no bwa Rwemkoma uburebezi no bwa Northampton nashemerwa munonga abukuba ikinike cyo cyakashatse tujoyire konga nashemerwa munonga ingiriya Bishop Amos Magezi abantu Northampton abukuba ikigambo cyankigambo kugira ngo mbanze musheruka mu bahanga n'ibindi na muyabengero mbeno tekereza kusheruka mu bahanga kandi abanyamakuru beitu Ernegana hamwe na Shira Rwakabuye nibo bahika amukorogo kandi wabanonda Christ Media TV nabasa kutukoratira amukutiyeti yona YouTube, Twitter, Facebook hamwe n'ahandi kandi wabanonda kugamba nitwe nabasa kuteraho asimuze itweza eziri aha screen kandi wabanonda kugamba ho nitwe nabasa kutera asimuze itweza eziri aha screen yawe